pala panya selama tu taflachi de cuma ngal mak kere jodnya ke madu wala bokona mi ba paniba TV alaba apuga community bla eto ke egbanya jin anya fan ke bla vo ato bala fo akpa bla vo adam alaba ka fo de ba ma anya jo avana mi vamia adon kutuba mi atan akpomile paniba TV le satellite WLNG le MO17 platform ena maka hanya ten akpomi le Vanigba TV le Facebook le YouTube ye nya academia no la fuma ka na adon kujiba me bin gbada nya jo ye enye Muslim ewe English dictionary de magbana bamatin le hanya jo hen bana mi ka enya mai ahanya jo bana mi nyanko enye Manuela Nolen Jineku Vama akogere ngoto nyao jinami ekpata langoto nyama dukopola John Dramani Mahama adrebe ya wobu Africa atika wonti sejipola ope takpe nule ege na ma ka ha mamade ha yo le so takpe me pe nunola afanyo market aglobe ye asutena numakuku le ga ho mano sanu yiwo achore yenwa na ma ka ha IMF global city afan tete popo le pepem de Ghana fa nse do nu anya ban pola kwanya salao akpem podwe ma ahvana mille nya jome No silence ever English dictionary. Ya tepe. But si dictionary akara ka so afi e pasi ke. No silence ever English dictionary standard ton yeah. Standard yeah. And you know the view can le basic level. And you know American le SHS. And you know American le university. Allo le language on. Nenya make manya be view. E be a strong be kra no silence ever English dictionary. And you know I'm a Sammy can never be much rapport. And be a strong be no silence ever English dictionary. And you know mama. Nala dile ko so mad na pula. Atia place order le Amazon. Allo number can call screen Nigeria. Opo to me to the can WhatsApp. Afisi African la. Nya call no silence ever English dictionary. Akwa koveno. Akwa. No silence ever English dictionary. And you talk. Amepunu pola klanya salama akpami aganya John Toji alaba dukopola John Dramani Mahama fu Africa fa atika wo fa adandoha fa hababwa fa tabakpa bla evo anya anyilia nu le age le choiva ya adi alaba nkaka aton fa kpekpa fu Africa fa atika wo nti seji pola wo nufu ba wa adro la masanya o gbokokpo yile dadie wu ple hamekata fa la masanya o gbokokpo ye wo apwe da sasanwo nu ba wa acho akpo dono wo ta ayi AI yikanya artificial intelligence kple modern la masan le kakanda ajile duko kata mele Africa duko meta ye wo abia ba wa awo popo nyata ka mama dadie nanama ka ho nwe kple belele na dono wo le Africa duko kata Akpemi agrenya jowu di alebe amekuku jadoƒe wo kple kuteƒe dɔwɔƒe edze amekuku jadoƒe wo ƒe metoto gɔme le amuga ŋutɔ me alebe ŋkeke eve ƒe kamededea ku ɖe batɔ katoliko ha ƒe kɔdzi nenema ke hã Kata dziɖuɖu kɔdzi Aplawu Central kɔdzi Hosanna kple Saint Anthony kɔdzi nenema ke dzikɔkɔe ƒe kɔdzi kple adidome kɔdziwo katã. Amekukudzraɖoƒewo kple kuteƒedɔwɔƒe MOFA dze amekukudzraɖoƒewo ƒe sedziwɔwɔ me toto gɔme le amugaŋutowo me godoo abe agbagbadzedze be woakpɔ egbɔ be dɔwɔƒe do dzadzenyenye siwo hiã hena amegbetɔ kukuwo ŋdɔwɔwɔ dedie kple bubutɔ ƒe akpa ɖe ene.
Dɔwɔwɔa ku ɖe amekukudzraɖoƒe ƒe nɔnɔme kple dɔwɔwɔ ƒe dzodzronu si me dzadzɛnyenye, xɔtudanu, dɔwɔnuwo, nuŋlɔɖiwo kple sedede ƒe nuɖiɖiwo dzi wɔwɔ hã le. Woɖoe hã be woade dzesi dɔwɔƒe siwo ate ŋu anɔ dɔ wɔm le dzidzenu siwo hiã la te eye wode dziƒo na dɔwɔlawo be woaɖɔ gbɔdzɔgbɔdzɔ siwo wokpɔ la ɖo. Mɔfaƒe dɔa nye eƒe agbanɔame dzi si keke ta wu be woawɔ ɖoɖo ɖe amekukudzraɖoƒewo kple kunuwɔƒewo nu eye woaɖo dzidzenu nyuiewo ɖe ŋgɔ le Ghana ƒe amekukudzraɖoƒewo me. Wole mɔ kpɔm be dɔwɔƒea aza nu siwo nuwo ke ɖo tso ŋkuléle ɖe nuwo me atsɔ afia mɔ sedziwɔwɔ, ana sedziwɔwɔ nanyo ɖe edzi eye woakpɔ dukɔa ƒe lãmesẽ kple amekukuawo ƒe bubutɔwo ta. Miaƒe nukpɔla kple enyaselema akplɔ nya ge ɖe nyadzɔɖuɖu ke ame yiwo mede ha le sewɔtakpeƒe me enye ŋgɔɖɔla Alexander Aƒenyo Makin ƒe ŋgɔnɔla ne ame made ha yiwo le sewɔtakpeƒe me egblɔ be ye ele klalo be yeadze ŋgɔ numekuku ɖe sia ɖe le gaxɔxɔ manɔsenu ŋuti nya yiwo Gold Board ƒe amegã yi ke nye Sami Dzemfi etsɔ ɖe ye nua ta alebe eyi wònɔ nu ƒom le sewɔtakpeƒe me le etsɔ yi va yi dzia egblɔ be ame yiwo etsɔ nya ɖe ye nu woate ŋu atsɔ nya asama na kpovitɔwo alo senyala tɔxɛwo ƒe dɔwɔƒe alebe Aƒenyo Makin egblɔ be ye etsɔ nya eve na ʋɔnudrɔ̃ƒe kɔkɔtɔ kple Achimota ʋɔnudrɔ̃ƒe xoxo ɖe nenem ƒe ame yiwo egblɔ nya yawo ɖe ye nu ye egblɔ be seɖoƒe li na dunyahehe me nuƒoƒo eye mele be woatso efli dzĩ aɖewo ye wòɖe egblɔ. Ƒe nukpɔla kple nyasema kpe miage ɖe nyadzɔɖuɖu alebe ame yiwo de ha le sewɔtakpeƒea me ƒe ŋgɔnɔla yi egbɔna James Agaga di be numekuku yi woawɔ le Ghana ƒe sikaƒleƒe ɖoɖoa nu na axɔ tso ƒe 2021 me ke menye ƒe 2025 ɖeɖe ko mee edzɔ le o ye egblɔ nya ya le nyadzɔdzɔdɔwɔƒe ɖeka le etsɔ yi va ya di be ne wo eɖo seɖoƒe nɛ le ƒe 2025 mea aɣla nyateƒeawo elabena tomenuku ƒe xɔasiwo ƒe asitsaha kple Bank of Ghana yi nye dukɔa ƒe gadzraɖoƒe dɔwɔƒea ƒe nubabla yi wo ewɔ tso ƒe 2023 mea gakpɔtɔ le dɔ wɔm ye eɖe eme be ele be sewɔtakpeƒe na alé ŋku ɖe enu nenye be wo eƒle sika ƒuƒlu le Forest Bureau ƒe asi dzi le Bank of Ghana ƒe asi dzi eye ame kae tsɔ ga bubuawo ye wòɖe egblɔ alebe Agaga egblɔ be Gold Board mebu naneke o ke boŋ ewɔ ga yi ewu Ghana cedi biliɔn 4 yi sɔgbɔ eye womekpɔ nugbegblẽ aɖeke le ƒe 2025 ƒe akɔnta bubu dzikpɔlawo ƒe nyataka aɖeke me o. Magɔ ge ɖe nyadzɔɖuɖu ne mi alebe Ghana asika dɔwɔƒe alo Ghana Gold Board gbe nya yiwo egblɔ be yewo enyi fe le Ghana gadzraɖoƒe gã yi enye Ghana biliɔn 1 le ga yi wo ehe wo egbɔ eme ta eye wo egblɔ be enye alakpa enya kple vɔɖivɔɖi nyenye ƒe enya yi ke wo egblɔ yi ke me ele senu alebe enya ya do ƒome kple Tanunɔv ƒe sewɔtakpeƒemenɔla yi ke nye Dr. Gideon Boako. Si nye Ghana cedi biliɔn 1 le ga si woxe wogbɔ eme si womexe o me la vevie eye wogblɔ be nya si wotsɔ ɖe yewo nu la nye aʋatsokra eye enye vɔɖinyenye.
Oglobe Tano North fe sewotakpekpe meto kple sewotakpekpea ƒe ganya ŋuti kɔmiti ƒe doƒe nɔla ƒe kpeɖeŋutɔ Dr. Gideon Boako si ke ɖi Goldbord ƒe ganyawo ƒe ɖoɖowɔwɔ si nu wokanya ta le eye wòɖo susu ɖa be ga si woxe ɖe ga dzi eme si womexe o ate ŋu akpɔ ŋusẽ ɖe eƒe ga kɔntawo dzi. Le ŋuɖoɖoa me la, Goldbord gblɔ be tso esime woɖo yewo la, yewomexɔ gadodo si wu ga alo fenyinyi ƒe dɔwɔnu aɖeke tso Ghana ƒe gadzraɖoƒe alo gadzikpɔƒe bubu aɖeke gbɔ o. Goldbord gblɔ tso nutsotsoa sia nu be enye nu si woyɔ be eɖoɖo koŋ aƒo ɖi ame si ƒe taɖodzinu nye be yeagblẽ dɔwɔƒe ƒe kakaɖedzi me la ƒe akpa ɖe. Eya ta dɔwɔha la bia tso Dr. Boako si be wòaɖe asi le nya sia nu eye wòaɖe kuku esime wole nya hem ɖe enu be wòatsɔ kpeɖodzi siwo aɖo kpe nya siwo wòtsɔ ɖe yewo nu la dzi vɛ. Nyaʋiʋli va le dunyahehe kpli dutoƒo ŋkuléle ɖe Goldbord kpli Afeme Sikaƒle ƒe ɖoɖonu si yi edzi. Vevietɔ nya bia se si woku ɖe nu siwo bu siwo nu woka nya ta le kple Goldbord ƒe ganyawo nu. Amiaƒe nukpɔla kple nyaselawo ma akpɔ mi agre nyadzɔwu di ke gɛŋtɔme kpovitɔwo kɔ asi kpetaƒe na kɔdala bibi tsãtɔ Michael Ayite Okai yi ame geɖe yɔna be Ayite Powers alebe nyatakawo eɖe fia be exɔ ƒe 40 ye wo elé le dzinu ya ƒe ŋkeke 24 dzi eyi vidio aɖe yi me wo egblɔ be ele ŋɔdzi dom na dukɔa ƒe kameɖeƒe ƒe dɔwɔƒea ƒe dɔdzikpɔla gã Yawo Amphofo kaka ɖe hadomenyatakawo dzraɖoƒewo dzi alebe kpovitɔwo egblɔ be ele kpekpem ɖe numekukuwo enu le dɔwɔƒea eye wo eƒoe ɖe dukɔmeviwo katã nu be woadzudzɔ nyataka yiwo mele senu gbɔgblɔ eye ke wo dzi wome eɖo kpe oa woadzudzɔ wo mama le nyataka dzraɖoƒewo dzi. Makplɔ miage nyadzɔwu di alebe Bolgatanga Girls SHS ƒe dzilawo kple nufialawo ƒe habɔbɔ yi nye PTA wo ebu fɔ nya yi wo egblɔ be dedienɔnɔdzikpɔla eve dɔ sukuvi aɖe yi exɔ ƒe 14 gbɔ yi hiahiã tɔxɛwo etu alebe le etsɔ yi va yi dia dzilawo kple nufialawo ƒe habɔbɔawo egblɔ be mele be ɖevi aɖeke na ato nenem ƒe ŋlɔmiwɔwɔ me o ye wo ebia be woawɔ numekukuwo ekaba. Bolgatanga nyɔnuviwo ƒe secondary school Bogis ƒe dzilawo kple nufialawo ƒe habɔbɔ PTA bu fɔ gbɔdɔdɔ ƒe gbegbegblẽnɔnɔ si wogblɔ be wowɔ ɖe sukuvi aɖe si xɔ ƒe 14 si hiahiã tɔxɛ le enu eye wobia be woawɔ numekuku blibo si me kɔ eye wowɔe kaba. Le PTA ƒe nyanu la, wogblɔ be nutsotsoawo ku ɖe dedienɔnɔdzikpɔla eve siwo kpe ɖe sukua nu. Habɔbɔa gblɔ tso nya sia nu be eɖe fu na ame vevie eye wote gbe ɖe edzi be mele be ɖevi aɖeke si le sukua ƒe dzikpɔkpɔ tena dze gbɔdɔdɔ ƒe agbegbegblẽ alo nuvevie wɔame ƒomevi aɖeke me o. PTA kafu Ghana kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒe be wolé ame eve siwo le ɖikem alo wobuna zã ɖe wo nu kple Ghana Education Service be woxe mɔ ɖe wo nu. Ebia be ame sia ame si wokpɔ be eɖi fɔ la nadze ŋgɔ tohehe si sɔ le senu. Le nuvlewɔwɔ ŋuti numekuku godo la, PTA tsɔ nya ɖe GES hadomegbenɔnɔ ŋuti dɔwɔƒe kple ɖevi takpɔha bubu nu be woakpɔ egbɔ be sukuvi siwo nu woku dɔ le xa aɖaŋuɖoɖo, atikewɔwɔ kple ametakpɔkpɔ si sɔ. PTA hã ƒoe ɖe dziɖuɖumegãwo nu be woatsɔ sukuviwo ƒe nyonyo bubu kple sukudede nanye nu vevietɔ le numekukua katã kple nyadɔdrɔ̃ ɖe sia ɖe si akplɔe ɖo me. Míaƒe nukpɔla kple enyaselawo ma akpɔ miage nyadzɔwu di ke temavɔnudrɔ̃ƒe edo fe na
tɔƒodela eve ɖe sia ɖe Ghana cedi akpe blaasiekɛ-vɔ-ade le eye wo eɖe elã mɔɖegbalẽmanɔmeta alebe wo ele aƒetɔ Philip Alote kple Festus Mensah le dzinu 6 ƒe ŋkeke gbãtɔ dzi le tɔmelãwo ƒe sedziwɔwɔ ƒe dɔwɔƒe eye wo ebu fɔ wo le dzinu 6 ƒe ŋkeke 18 dzi be woda le nenem ƒe tɔƒodede kple tsimelãwo ƒe ese dzi yi ena dɔwɔƒea egblɔ be afɔɖeɖea nye be woawɔ ɖe tɔƒodede ŋutisewo dzi eye woakpɔ ƒumelãwo hã eta yi ke akpe ɖe dukɔa ŋu be ame sia ame na anɔ dedie nenema ke míaƒe aƒutsiwo hã woate ŋu anɔ dedie hena elãɖeɖe. Makɔ ge ɖe nyadzɔdzɔ bubu dzi na mi alebe Ghana ƒe ŋusẽdɔwɔƒe ƒe ganyawo wo enyo ɖe dzi le IMF dukɔwo dome ganyawo dɔdzikpɔƒea ƒe enyanu alebe IMF dɔwɔƒea ƒe teƒenɔla yi ke nye Dr. Adrian Orta ye egblɔ le etsɔ yi va yi dzi be wo exea ŋusẽzazã akpa gãtɔ le dɔla me eya ta ne sidia esesea ga yi wo ezãna le sidia mea eva bɔbɔna ɖe edzi. Ŋusẽdɔwɔƒea kpɔ ganyawo ƒe dɔwɔwɔ nyuie wu eye esia ƒe akpa gãtɔ tso sidi ƒe ŋdzedzekpɔkpɔ ga si Ghana ƒe eletrik dɔwɔƒe ECG xɔna nyuie wu kple ga ƒe tsitsetse ƒe ɖoɖo zazã nyuie wu gbɔ. IMF ƒe teƒenɔla si le Ghana Dr. Adrian Orta ɖe eme be CDC ŋusẽ wu la ɖe nutoawo me ga si dziɖuɖu ƒe ŋusẽ ƒe agbanɔamedziwo dzi kpɔtɔ elabena woxea fe na amidɔwɔƒe kple ŋusẽdɔwɔƒe siwo le wo ɖokui si ƒe akpa gãtɔ le Amerika dɔla me. Egblɔ kpɛ be ECG ƒe gakpɔkpɔ nyuie wu kple ga ƒe tsitsetse ƒe ɖoɖo dzi kpɔkpɔ nyuie wu hã kpe ɖe dɔwɔƒea ŋu wòdo ŋusẽ. IMF ga de dzesi be agbagba siwo dziɖuɖua dze be yeazã dzɔdzɔme gas ƒe dɔwɔna le dukɔa me geɖe wu ɖe mɔmemi xɔasi siwo wotsɔ tso duta ve teƒe kpe ɖe eletrik ŋusẽwɔwɔ ƒe gazazawo dzi ɖeɖe kpɔtɔnu. Le Dr. Orta ƒe nya nu la, afɔɖeɖe siawo léle ɖe te anɔ vevie be ŋusẽdɔwɔƒea ƒe viɖekpɔkpɔ nanyo ɖe edzi eye woaɖe ganyawo ƒe afɔku siwo wohea vɛ na dziɖuɖua dzi akpɔtɔ. Ne mi gblɔe bebɔe la, CDC se ŋu fia be Ghana zã sidi vɛ aɖewo tsɔ xia ŋusẽ ƒe siwo ƒe xome nye dɔla. Evɔ ECG nuƒoƒo ƒu nyuie wu kple dukɔa me gas si ƒe asibɔbɔ wu la kpekpe ɖe dziɖuɖua ƒe ganyawo ŋu be woaɖe nyaƒoɖeamenu dzi akpɔtɔ. Dukɔawo dome. Ok, makɔ ge ɖe nyadzɔdzɔ bubu dzi na mi miaƒe nukpɔkpɔ nya se ke ma ge ɖe gbeta nyadzɔdzɔ dzi na mi alebe Togo ga eʋu mɔɖegbalẽwo didi be woaxɔ tomenukuku ƒe mɔɖegbalẽwo le eyi wo edzudzɔe wo wɔwɔ le dzinu 3 me le ƒe akpe 2,225 me vɔ megbe alebe ŋusẽdɔdzikpɔla Robert Kofi Mensah klo ye ede asi sedate le dzinu ya ƒe ŋkeke 18 egbe ye wowɔa dɔ le dukɔa me godoo. Nenem ƒe mɔɖegbalẽ yiwo eɖe egblɔ be ewɔa dɔ le dukɔa me godoo alebe wo edzudzɔ dɔawɔwɔ be woaɖe emɔ wòato tomenukusewo eme yi ena fifia dɔwɔƒea ate ŋu agabia ake le se yiwo eli fifia wo enu alebe tomenukuƒewo kple anyigba ŋutinunya dɔwɔƒea gãe wɔ nenem ƒe nuwɔwɔ ya akpɔ dɔwɔbiagbalẽviawo gbɔ ye wo ele
yewo le be ame yiwo di be yewoa axɔ dɔ na aɖo ekpe aɖaŋu kple ganyawo ƒe nutete dzi eye woana dɔwɔwɔ ƒe ɖoɖowo na aɖo agbogbo. Alebe nyatakawo eɖe fia be mɔɖegbalẽwo xɔa ƒe etɔ̃ eye woate ŋu awɔ wo eye yeye zi eve hena ƒe eve ɖe sia ɖe. Alebe mɔɖegbalẽwo didi ƒe eve eye woƒe kuku adidi ƒe eve eye woate ŋu awɔ wo yeye zi eve hena ƒe ɖeka ɖe sia ɖe yewo ɖe egblɔ o. Makɔ ge ɖe nyadzɔɖu dzi ne mi ke míage ɖe Nigeria dukɔ me ke kpovitɔwo le Rivers State le numekuku wɔm tso amedzidze aɖe yi edzɔ le Amadabo yi le finima le fiasa dzi le nenem ƒe Boni ŋutɔmenu alebe fia Adagogo Brown yi si le ekunu le memiɖagbe eyime tudalawo va de atsɔɖoɖo ƒe azã aɖe dzi eyime wonɔ azã ɖum eye wo eda tu eƒe fiasa yi ena wo egble nunɔamesiwo domi eye ame geɖe exɔ abi. Wome ŋlɔ ku aɖeke ɖi haɖe o. Alebe kpovitɔwo ƒe nyanuɖela ASP Blessing Agabe ye egblɔ be wolé ame ɖeka yi nuwo le ɖikem le eye woƒe dzi dze eme. Alebe Boni aɖaŋuɖeha ƒe zimenɔla yi nye Abinye Pepel ye ebu fɔ amedzidzedzea yi edo ƒome kple nyaʋiʋli aɖe yi eku ɖe dukɔmenuwo nenemake dekɔnu kple ku ƒe kɔnyinyiwo nu alebe eya kple bubu aɖewoe heva na mi le egbe ƒe enya edzɔdzɔ me. Míaƒe nukpɔla kple nyasrɔ̃ va hafi madzo le mia gbɔa ma agato nyadzɔdzɔ na mia ke. Mise le egbe ƒe nyadzɔdzɔ me be amemadeha yiwo le sewɔtakpekpe me ƒe ŋgɔnɔla yi nye Alexander Afenyo Makin egblɔ be yi esute na numekuku ɖe sia ɖe le gawɔxɔmanɔsenu ƒe enya yiwo etsɔ ɖe yi nua eta. Nenemake hã mise le egbe ƒe nyadzɔdzɔ me be IMF yi nye dukɔwo dome ganyawodɔdzikpɔƒea egblɔ be Syria ƒe nudzadzekpɔkpɔ le kpekpem ɖe Ghana ƒe ŋusẽdɔwɔƒewo nu. Nenemake hã mise le egbe ƒe nyadzɔdzɔ me be Bɔgataga Girls SHS yi ke ƒe edzilawo kple nufialawo ƒe habɔbɔa wo bia be woadrɔ̃ ʋɔnu dzɔdzɔe kaba le eyi wo egblɔ be dedienɔnɔdzikpɔla eve ewɔ ŋlɔmi le sukuvi aɖe yi exɔ ƒe 14 nu ta. Nenemake hã mise le egbe ƒe nyadzɔdzɔ me be ame yiwo de ha le sewɔtakpekpea mea ƒe ŋgɔnɔla yi egbɔna James Agaga edi be numekuku yiwo ewɔ le Ghana ƒe asiƒleƒea ƒe ɖoɖoa nu na axɔ tso ƒe 2,000 yi xɔ tso ƒe 2,021 yi ɖe ƒe 2,025 me ewɔ nane kura. Le míaƒe nukpɔla kple nyasrɔ̃lawo eya kple bubu aɖewoe me heva na mi le egbe ƒe nyadzɔdzɔ me. Ke na aɖo ŋku dzi be ate ŋu akpɔ mi le Facebook kple YouTube na type Evenyigba TV ko Akademia nu le fi ma. Nenemake hã ate ŋu akpɔ mi le TV dzi Evenyigba TV Searchlight LNG Emo 17 platform fi ma woe nate ŋu ake ɖe mia nu le. Ke nenemake na aɖo ŋku dzi be míaƒe megbedane nyadzɔdzɔ ye enye Nusling Ewe English Dictionary wo de megbe na be mete ŋu ehe nyadzɔdzɔ va na mi. Ke enyameyi ehe nyadzɔdzɔ va na mi nye ŋkɔe nye Emmanuela Noelen Chineku Meklami. Nusling Ewe English Dictionary nyateƒe meti dictionary aka azɔ afi yi pasi ke. Nusling Ewe English Dictionary standard ton nye ya standard nye ya enyo ne ɖeviwo
enyuna de vio kanu le basic level enyuna ame kanu le SHS enyuna ame kanu le university alo le language on na nya me ke manya gbegbe fio e bi a strong gbegbe kra ha Muslims ever English dictionary enyuna o ha amasia me ke na nya fa di mo jura po e bi a strong gbegbe ha Muslims ever English dictionary enyu na wa mama na la dile ko so ma de na kula atia place order le Amazon allo number can call screen Nigeria opo to me to the can WhatsApp afisi african la nya call Muslims ever English dictionary akwa koveno akpe Muslims ever English dictionary enyon to